kuthojeswa ke ngiyabingelela abazalwane egameni lika Jesu, ngiyabingelela kubo bonke abalaleli bonke, kubo bonke abantu abathathelele ithuba bathi bazolalela uNkulunkulu ngakushoyo ezwini lakhe. Siyabingelela abazalwane eindaweni zonke. Sisazothina namhlanje uNkulunkulu sanguye umile, unguJehova ongaguquki. Sisazothi igama lakhe nezwi lakhe elithembekile. Namhlanje siyabonga ukuthi ithuba njalo uNkulunkulu uyasinikeza ukuthi sikuvele izwi lakhe lisebenze nasempilweni zethu. uNkulunkulu uyasinikeza ithuba mihla namalanga noma izimo zonke sesiphithize emhlabeni wonke, kodwa yena uyasikhalma athi yena uyathulisa zonke izivunguvungu nasempilweni zethu. Namhlanje sisazosho njalo sithi uNkulunkulu who calms every storm esibhekana nazo emhlabeni wonke kuphithiza, kodwa yena usanguNkulunkulu umile. Ngiyabingelela abazalwane kwelihle igama lomfeni wethu Jesu. Ngizothi ke namhlanje bazalwane ngokuthunywa nje uSamuel wokuqala uchapter 1 sizothatha nje amavesi ambalwa sizwe ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini. uSamuel wokuqala sizothatha uverse 6 sithi verse 10 bese sithi verse 11 sesivala. Ngizofunda nje bazalwane egameni lika Jesu. Samuel wokuqala ichapter yokuqala uverse 6. Isitha sakhe samchokoloza kakhulu ukuba amthukuthelise, ngokuba uJehova wayevalile isizalo sakhe. Isitha sakhe samchokoloza kakhulu ukuba amthukuthelise, ngokuba uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Uverse 10, umphefumulo wakhe wawumunyu, wakhuleka kuJehova, wakhala kakhulu. Umphefumulo wakhe wawumunyu, wakhuleka kuJehova, wakhala kakhulu. Wenza isithembiso, uverse 11, wenza isithembiso wathi, Jehova Sebawothi, ubheke nokubheka ukuhlupheka kwami, ukuhlupheka kwencekukazi yakho. Ungikhumbule, ungakhohlwa incekukazi yakho. Unike incekukazi yakho umntwana wesilisa, bese ngimnika uJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakhe, kungathinti impuco ekhanda lakhe. Ngizowuphinda kuverse 11. Wenza isithembiso wathi, Jehova Sebawothi, ubheke nokubheka ukuhlupheka kwencekukazi yakho. Ungikhumbule, ungakhohlwa incekukazi yakho. Unike incekukazi yakho umntwana wesilisa, bese ngimnika uJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakhe, kungathinti impuco ekhanda lakhe. Haleluya. Sithola incwadi kuSamuel wokuqala elithi iBhayibheli kwake kwabakhona indoda eyayinamakhosikazi emabili. Igama loyedwa lalinguPhenina, elesibili kwakunguHana. Lithi iBhayibheli ke oyedwa kunguPhenina uNkulunkulu wayemphila abantwana, ngoba fanele siqonde ukuthi izinto esinazo siziphiwe uNkulunkulu. Abantwana esinabo sibaphiwe uNkulunkulu, noma ngabe thina mase sibatholile sibasebenzisa kanjani. Singabasebenzisa ukukhukuluza bangena, kodwa khona ukuthi labantwana bavele kubani akuguquki, bavela kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ke uHana yena uNkulunkulu lithi iBhayibheli wayesivalile isizalo sakhe, wayengenabo abantwana, kodwa lokho lithi iBhayibheli babenyuka njalo beye endaweni yokukhonza uNkulunkulu eShilo. Kodwa noma ngabe uHana wayengenabo abantwana, wayengakakulibali ukunyuka yokukhonza uNkulunkulu, ngoba masinyuka siyokhonza uNkulunkulu yilapho nalokho esingenakho siyafunyaniswa khona, yilapho nalokho esikushoda ngakho esikuthola ekhonzeni uNkulunkulu. Ngizothi namhlanje nalesi sakhe isimo sisengashintsha. Namhlanje
iBhayibheli uhana njalo makunyukwa uthola ukuqhukuluzeka elithi iBhayibheli wayemqhukuluza wakufana nesitha sakhe kwangungisitha sakhe njalo sasilokho simkhumbuza ukuthi mina nginabantwana wena unalutho isitha siyakukhumbuza namhlanje ukuthi zikhona izinto ezingona emhlabeni wena unalutho ngalo uNkulunkulu omkhonzayo sikhona isimo siyakukhumbuza ukuthi wena awuphethe lutho esandleni kodwa wena awuphethe lutho esandleni awunamali wena mhlawumbe unabazali wena mhlawumbe unamuso hlala kuwo izinto zonke ezithintwayo nezibanjwa ngesandla wena uziphethe isitha siyakukhumbuza mihla namalanga ukuthi wena unalutho kanti esandleni sesitha zikhona izinto eziphethwe uthi yena ngakunikeza kodwa uma ungabhawa down kusisitha isitha siyakukhumbuza everyday izinto oshoda ngazo lithi iBhayibheli noHana sasimkhumbuza isitha ukuthi wena uyashoda mina nginabantwana wena unaso kodwa uHana uyasuka endaweni yokukhonza ngoba izinto ezenzeka endaweni yokukhonza yilapho esithi masifika sidangele khona kodwa masinyukela kuye kube ngathi sinakho konke sikufunayo yilapho esifika khona siphatheke kabi kodwa induduzo sithole khona ephelele endaweni yokukhonza uNkulunkulu lithi iBhayibheli babenyukela eShilo njalo athi ngalelo suku uHana athi mina ngiyayishintsha lento yokuphuza ngenza idili ngijabule kodwa kenyukela endlini kaNkulunkulu ngiyahlangana naye ngihlale naye ngibeka indaba yami lithi iBhayibheli washintsha isicelo kungenzeka ukuthi ubulalo ukucela sonke lesikhathi uthi uNkulunkulu awungiphi umsebenzi ngishintshe ikithi libe ngcono akungiphi umsebenzi ngishintshe isimo sempilo yami akungiphi umfundo nami ngikwazi ukugqoka ijazi ngibonakala njengomuntu obalekile emphakathini kodwa uHana uzwakala ethi nalomntwana ngimfunayo ngizomthatha ngimnike endlini kaNkulunkulu nalomntwana ngimfunayo ngizomnikela ebukhoneni bukaNkulunkulu angisafuneli mina ngoba kuyadingeka ukushintsha ungasafuneli wena kodwa lento oyifunayo ifuna libe inzuzo kuNkulunkulu kodwa lento oyifunayo ifunela ukuthi uyinikelele kuNkulunkulu lithi iBhayibheli uHana ngaleso sikhathi wathi ke kungathi ngiyahla ngiya kuNkulunkulu ngiyacela umntwana kodwa manje ngisamfunela mina sengimfunela uNkulunkulu ngizothi namhlanje isimo sakho singashintsha lithi iBhayibheli utheme efunela uNkulunkulu kungathi kwayami ingqondo kufika uJeremiya athi ngiyezwa ukuthi uthasinyukela eShilo siyokhonza uNkulunkulu kodwa besingeke sehlale endlini yombumbi siyabona ukuthi uJehova ufuna sithasini ukuze nezicelo zethu zihambelane nezinto ezidingwa uNkulunkulu Jesus Lord kungathi uthi ngiyazi sesinyukile kodwa ngalesikhathi ngisaqala ukwehlela phansi endlini yombumbi ngiyalunguza ukuthi izwi likaNkulunkulu lifunane ngiyabheka ukuthi kubunjwa sithasini kimi ngoba kungenzeka ngicela ukudumisa kanti uNkulunkulu ngibumba ngibe isitsha sokunakekela abantu kungenzeka ngicela ukuma epulpiti kanti ngisitsha sikaNkulunkulu sohamba ivangeli lishunyayezwe inkambo yami nalesi simo sengashintsha kodwa kushintsha kuqalayo before unyukela eShilo uyamkhona akubheke kubunjwa siphi isitsha kuwe ngoba uNkulunkulu sibunjwa mihla namalanga ngoba uNkulunkulu asihambi ngokuqonda ngoba yena unenjongo yesitsha nesitsha sibunjwayo lithi iBhayibheli mangabe sisesandleni sombumbi isitsha siyaphihlika sitsheke kodwa ngenxa yokuthi ubumba lisemanzi usengakwazi ukureshape wena ubucabanga ukuthi uyinkomishi
uNkulunkulu ufuna ujeke wena bucabanga ukuthi uyisoso kanti kuNkulunkulu uzoveza isitsha sendlu yakhe sokubukwa hayi wena bucabanga ukuthi uzoba ivaze kamanzi kanti uNkulunkulu ufuna ukubeka nje abantu bakholwe ngokubuka wena nesimo sakho sisengashintsha lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamuzwa ngonyaka olandelayo wana wayesephethe umntwana isimo sakho sengashintsha ngizothi bazalwane namhlanje isimo sakho sengashintsha kodwa sike sibheke ukucela kwethu ukuthi kumi kanjani engathi before sicela uNkulunkulu ingcebe enkulu singaye sehlele endlini yombumbi siyoza ukukhuluma kwezwi lakhe ukuthi injongo yakhe ithini ngathi noma isimo seSouth Africa sinje silahlisa ithemba noma isimo eSouth Africa sinje senza ukuthi sikhathale sidikibane kodwa isimo sisengashintsha sizothina lesiyaluyalu sisengashintsha nalokukhathazeka kusengashintsha kuphela ngeshintshe ipurpose yokuqala kwethu uNkulunkulu emakhaya nasemakhaya akeshintshe ukucela kwethu manje asisaceli indle enkulu kodwa sesicela indlu ubonakala ubukhulu bukaNkulunkulu empilweni yethu asisaceli imali eningi kodwa sesicela imali yokwakha indlu kaNkulunkulu asisaceli ukuphila kodwa sesicela impilo sisebukhoneni bukaNkulunkulu ukuze izwi lakhe lazeke kwandiswa abasindiswayo endlini kaNkulunkulu ngizosho njalo namhlanje ukuthi nalesimo sisengashintsha obhekene naso kodwa emakhaya ake siguqule indlela esicela ngayo ake siguqule injongo yokucela kwethu akukuthi icelo zethu zihambisane with what God needs ake ukuthi konke sikufunayo makuhambisane with the purpose of God ake ukuthi konke sikufunayo singayiceleli thina for our selfishness kodwa sikucelela ipurpose kaNkulunkulu amen nalesimo sisengashintsha sengihlala phansi bazalwane ngizothi asiyeni kuNkulunkulu simkholwa ngezikhathi zonke asiyeni uNkulunkulu simaze ngumnini nomguquli wezinto simaze uNkulunkulu umnini wamandla onke simaze uNkulunkulu ngenkazimulo empilweni zethu simaze uNkulunkulu esetha amandla simaze uNkulunkulu onguye simaze uNkulunkulu ngezwi lakhe kwenzeka izinto simaze uNkulunkulu eguqula izulu nomhlaba hayi simaze uNkulunkulu aphila amen nalesimo sakho sisengashintsha phela shintsha nawo ipurpose yokucela kwakho kubenefitwe ubukhona bukaNkulunkulu empilweni zabantu phela shintsha manje ungasacela ungazange ubheke nokubheka ukuthi uNkulunkulu ufunani ngawe ake wehlele endlini yombumbi uyozwa izwi lakhe ubheke nokubumba kwakhe kungenzeka usumbumbiwe impela uyisitshe esihle iketele lihle lokufaka amanzi kodwa inkinga umlomo uvaliwe amanzi awaphumi kungenzeka ukuthi uyisoselihle lokubeka izinto kodwa inkinga usakrekhile usadinga ukulungisiswa ubunjwe kamusha lesi simo sakho sisengaphila sukumeni bazalwane sibonga uNkulunkulu nalesi simo sakho sisengashintsha nalesi simo obhekene naso sisengashintsha kungenzeka ukuthi awuyitholi inzalo nalesi simo sisho njalo namhlanje sithi sengashintsha mnikele endlini kaNkulunkulu kungenzeka ukuthi awutholi umsebenzi lesi simo sisengashintsha akubenefit uNkulunkulu kungenzeka nokuthi usibone ngathi awufanelekile kukho konke okwenzayo kodwa naleso simo sisengashintsha zalwane wami leso simo sisengashintsha masimbonga uNkulunkulu